Kajingdawa ban bo ya ka National Law University Harilom Jangtia kala nang yo abor hadin bakakinhon kisang bhalang kinong yalam shnong ki reo pau khmat kathan kila ai ka jing kershan ka bapura kani kala pau hadin ka jingelang ka balalong ha khat santrik ubnai risau arajar arpo ar ka balalong ha yung wali ka tpepeli ka balakhot ka National Law University Demand Committee ka bakinthum ya ka Society for the Study of Law ka badai ka nongseng ya ka khat ar daloi Law College Joai ka Jaintia Students Union ka Jaintia Students Movement ka Jaintia Youth Federation FKJGP Jaintia Hills Zone KSU Jaintia Hills Senjuk ki wahesh nong Joai senjuk ki wahesh nong ri Jaintia Hagani ka jingyalang laya theria tai sani bha bat baro kinong kren kilaong ba kani ka jingdawa kadai ka ba hok bat karilom Jaintia kadai ban yo ya kani ka jaka puli jong ki muktiar Kumban supan kin mau baka sarkar Meghalaya kala menjur ban shna ya ka National Law University bat kala menjuru ya ka National Law University of Meghalaya Ordinance arajar arpu ar hau benai naitung arajar arpu ar ya kani ka jingyalang la penyai da umar rupaya lamar ha ka jingadon lang jong uma JB lalu u Dr. Professor PM Pasa uwe ni nongseng ka khat ar doloi Law College bat kiwe Barok kinong kren kila penpau bakarilom Jaintia kadai ka basyai ibany wad hadin san pau tli kisnem henry kamdon ka wairu ka jaka pule ni ki skol ba bat ki bala terwa ban wanra ru ka Jaintia Hills kado no yaki dengan orang ini ke National Law School kan jo udah di mana ini untuk man survive ni bah enggak jo wak sarkar usiap thok wa ek jingdawa yogi kamonggu ucharman dene EMA ke human resource ko biang biar man ke thag man befitting ba we go ini ke thag ke National Law School ini ke school ba ani po joy ani po Jaintia ni ba ngasya we don't iklan ba human resource ini dapat sports person da ke mikmat ke India mikmat ke state da bon ini po Jaintia dapat pi ko start bon ini po Jaintia dapat pi ke business da ke Jaintia henry idunai ikite toki society leaders ini political leaders ke akmat di kari bujai kam yo hai ha ka Meghalaya the yoi na tu ustam sala ben ke Jaintia wa neglect kai brui kai jingi kalam chief minister ongi ombai o the cha neglect Hagini ki Sun House nem Sampai ini ka National Law School ya ke Jaintia Joong kiwa ke National Law School to Hajam High Court EA nuksa kiwa jengai MD National Law School Hagituan di state yang dari India kiwa jengai na ka capital yang ke state na jengai na ka high court yang ki mye di juba ko man ka mane te hoi chairman ini ki wa he yang ini wa he ya khmat yang ini yang mut we are the chami dia ke klam ongki ki pat ba su ki kyo kamu le wa pat ba memo lagi wan-wan. Perkara yang ini di jubah yang tinggi cengi, wahai noyalam yang ini, senyawa emi betul le, emi belai le. Betul kerja dan kamu ke keri, kamu ke state, kamu ke senong juga sencari ida ke terhukum sencari demokrasi. Kipat ba yang mereka role, yang mereka bahas, yang mereka ti, wow yen, wow demand, wow pan, iwan iwa kasih yang itu mereka. Boy terkerja itu mereka. Dan hab pencet baik, hab ye baik, demand ye iwa kuat.
mem kewit lagi institution na kasih yang itu kan ni go yiu amwa da kasih depo jing dawa yang ke National Law School University ko em ko resign tiak yang wa kam ke he chnom lamba ko sunjuk he chnom emi kita ke mensin ko chnai wa katwan ke jing mentoy lada em kam ke university ibo ke jing kerchan ko teli tela ya no ton ye yeng langi kawi ka kalat kawi kaluti pat kawi ka jingmut lamba ka ni ka committee yo ye ka ni ka jing trang yo ye ka university mani yo ai meren men kawi kalawai ki kham ki yo nga yo pi yo suki deni Jawaro kinong pulai kiwehechong kiwema po kasentri yang kesenjuk kiwehechong yang kerijaintia kesenjuk yang kiwehechong yang kecasduai ukut bikin kijajar kicnong ki yang ki pensiau ya kani isu hati cikul yang ki kon yang kecnong ki yang ki kon yang kedua bar cnong ki yang ki kamjuk wapi ki pressure group kiwem habok kani kasentri Kut bikin jajar ke pressure group ke jampi, yo pressure ni yang kau. Jadi uyo gimana uyo lagi kelas apa ke National Law School. Kuat uyo ikan ni kepuram, tangwa ke presidion, uyo admission, ko agaknya ke presidion. Kacang mama iman ni kita kut mengaku dokter kilomat. Dek buat di pressure group, nebentah ke reservation policy yang ke government of Meghalaya. Dapat updated ko. Hanray kat ni demiwan dah kita ke roster. Hanray kat ni wan emi kelat dia pergi pressure group. Udah dia kam. Wow fight. Hakawan perlu dia kontrak bagi legal advisor. Wow fight. Apa ke high court. Nebenta mau repeal ya kami ke sistem kurang pemikiran ni. Lepas ini kita dia OVP kita mentai. Lalu mentu iki keru, perlu keru, lembaga tu ke seperti high court rolling, yok yang kita ke hok yang kibo pendang, menurut kesetang state Meghalaya, andai ngau kau mayipi, untuk ijing berkelah, yang ke department, ijing berkelah yang kinong yalam, kiki kinong yalam em hapok ke Meghalaya, ibu pun di potong kinong yalam, mati naga uhen, chief minister all the time, kan bukan teh. Kan niwan kita dia cayo raji kan hel hajuai ini spiritual usif DHS jauh kata ke bor to wana jantia yo buat calon minister di mulu yo raga cagar kata ke hak yo ke jantia ada cara ko cagaru dan itu kan ketua University College, dia kuburam yang mah, kau kolej yang mah di port college yang ini, kau doktor bukan, apa college, sekian nampak common college, wanrak yang ke University College jual, orang doktor bukan, hiu percaya ini, local M&A yang kecil jual, orang rakyat setengah, mah temu fiziknya, dan temu gimana dikit. Ibu om M&A, ibu om humar kem, raga setengah, om humar kem ibu setengah, ibu lai kimut, kini University MKM kehajuan. Kapal M&A yang kehajuan, mungkin ulai, dok yang nampak ada University College. Tahu kini ke National Law School, kini kinyawut, kok PM kini ke committee, ya cem face to face, wajib ni kena jalan, pengkomoki. Nei beta, bahawa yang lang di buka komiti, yang buat ya ke memorandum of demand, hak table yang chief minister, nei yang lang di buki, kau boleh sebut.